Mwiriwe neza, iyi ni gurupe Ruganzu n'Ibisumizi. Turasaba kurenganurwa ku karengane twakorewe na Kajuga Jerome, umuyobozi wa Komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO, na gitifu w'umurenge wa Gasyata Ndanga Patrice. Dore uko akarengane gateye: gusahurwa, gusenyerwa, kwimwa uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Rwanda ndetse mu isambu yacu twiguriye amafaranga yacu, ahohotewe bitagira ubumuntu. Turasaba leta y'u Rwanda aba bagabo baryozwe ibyo bakoze. Imana ikomeze ibane namwe, murakoze. Banyarwanda bayobozi, murazi ikibazo cyanjye ko nakibatuye kugeza na n'uyu munsi ndacyahirahira ndi mu muhanda, kandi mwari muzi yuko hariya niho hari hantunze. None haje kabutindi nakakazu kari kasigaye baraye bagasenya, nsigaranye kakazu kamwe gusa. Bayobozi bakomeye amashyi, ndenganura vuba nubwo korera yampitana, ariko narenganuwe n'abana banjye bafite aho bataha. Bayobozi, ikibazo cyanjye ko nakibagejejeho mukaba mwaracyumvise, harabura iki kugira ngo mundenganure?